Imana izi guhuza abantu ibihe birebire twagiye dufite abagenzi ngakumva umugenzi Imana ikaramuza nde wumve ko ufite ibyishimo byinshi tugire Kristo nagaze Kristo bakunzi inshuti bane bo muri uyu muvukano studio restaurant Komera Kristo ni muzima kuri uyu munsi igenekerezo rya 4 ukwezi kw'icenda 2025 ubundi mwijwi ry'ubuhanuzi n'umunsi wa 247 murumva ko kugira ngo twuzuze iminsi 365 tugeze heza sibyo turiko turayijana iminsi none rero kuri uyu munsi muri studio restaurant Komera Kristo ni muzima sibyo agaseseshwa rumuri Imana yenyine amahoro Imana yenyine ikiza n'ibyishimo yaduteye iteka murabona ko tutahora tuganira kuri kamera hariho n'ibiseke hariho n'amatabura hariho n'iki hari umudamu mwiza mu byumve neza yuko muri studio restaurant Komera Kristo ni muzima dufite ibyishimo cyane hari ikintu Imana yadukoreye kandi none icyo yadukorerega murakibona ariko nagomba nsabe iburyo bwanje ari umudamu ari umushitsi agaragara nk'ufise ADN yo muri Komera Kristo ni muzima cyane gose ndabasabe nabicisha inyota y'urukundo n'akanyamuneza atwidondore tubone kuganira Komera Kristo ni muzima amen ubu no mu myaka yose je nitwa amazina abavyeyi banyise nitwa Tuyishimire Janine Sarah ariko ndazi muri Komera Kristo ni muzima harashobora ko harimo abantu benshi bazi ku izina bantazira kera nkigira cyane mu bya sport Zidane mutwe wa Zidane oya ni kwera sport Zidane kwera sport yego baranzi cyane muri sport nuko rero hamanda umumama w'abana batatu mfise umugabo umwe mba Ingozi hanyuma nkuko mama Komera Kristo ni muzima yavuze mfise ADN ya Komera Kristo ni muzima Komera Kristo ni muzima yananje yangize muzima amen ikomeze kugira muzima gose cyane murakoze cyane nuko rero ndanezerewe cyane sinobasigurira kuba ndi hano natwe turishimye ko buri ngaha nuko turakengurukiye Imana yatuzaniye Madame Janine Sarah Tuyishimire ni kuri Imana ibyumva iri mu ijuru ko tuyihaye amashimwe ko tuyihaye icyubahiro ikomeze ituzigame none rero imbere yuko tuja ku muringo tuganire reka tubanze twiragize Imana tunayishimire kuri ibirenge byageze ngaha naho mubona abana baciye bashima kuganira n'abandi bana baja gukina ubundi yazananye n'umuryango we usibye umutware wiwe atari hafi mugabe bibondo yazanaye n'umuryango kwiye mwumve ko twishimye tunezerewe rwose reka rero kugira ngo ibyishimo byacu bikomere kandi bigira agaciro twiragize Imana tubone kuganira n'ubwoko bw'Imana bushikika ego Uwiteka guhora ku ngoma soko ry'ibyiza byose ndagushimiye cyane n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose kuri iki gitangaza iki ciza udukoreye uyu munsi muri uyu muvukano wa studio restaurant Komera Kristo ni muzima ndaguhaye icyubahiro ku birenge byose byageze muri iki kibanza ndaguhaye icyubahiro kuri iyi mitima yose duhuriye ku ijambo ryawe bakaba bateze amatwi abandi bariko bararaba n'amaso yabo twese dushaka kugaburira twebwe bindani none ndasabye ngo maraso meranda ya Yesu Kristo atweze twebwe ubwoko bwawe ndasabye ngo Yesu Kristo aganze mu buzima bwacu kandi ndasengeye uwo muryango waje ngaho iki gikorwa bakoze nikizokwigere cibagiranwa ndetse n'abuzukuruza babo bazobibyaze umusaruro ndasabye ngo mutima w'Imana aganze muri twebwe ingomana mutima mweranda uzana ikirere ciza muri twebwe uyu mwanya ntituganire nk'uko abanyakabare baganira uyu mwanya ntituganire nk'uko abari ku kivi baganira ahubwo tuganire nk'uko tuyobowe n'umwuka w'Imana kandi tuganire nk'uko hari ibyiza Imana yadukoreye tugiye gushira habona byubake bagenzi bacu twese tugira inyota yo guhurumbira ukuri ku ijambo ry'Imana kuko ari ryo ryaduhoje urakoze Mana mutima mweranda ko wemeye kuza muri twebwe duhagarikire tuyobore utugabe kandi tuganze maze mu izina rya Yesu Kristo uyu mwanya ibyiza bitaha imitima yacu n'imiryango yacu ndetse n'igihugu cyacu amen nuko rero nongeye kubashimira rwose Imana yongeye n'amahoro ibishimire ibanezereze ibayezagire kandi
nongere nsesangura kari ku mutima wawe Imana yakumpaye iragahabwa icuma iragahora ku ngoma. None madamu Janine haciye igihe kitari gito tuganira ku telefone sinebwagira amahirwe yo kukubona amaso mu yandi nanje nuko nawe wiyumva gute ubonye mama Komera Kristo uri muzima? numva ndashimira Imana cyane nari nabyifuje umwanya muremure gose ariko kuva Ingozi ukazi Bujumbura hanyuma ugakora twakuzanye ugasubira gushika muri studio numva atari ibintu byo gukora gihuti hanyuma nkuko nabivuze muri studio hano numva ni no muhira mbere numva noza nkashikira hano kubera ama programme haga imiryango rero uno munsi naje nakanyamuneza hanyuma ikindi nuko namenye Komera Kristo ni muzima mu kwezi kw'icenda kandi ukaba waje mu kwezi kw'icenda turi muri anniversaire ya anniversaire yo cyane tukaba tuzagucaniye amabuji kandi nzogira anniversaire kabisa yuko sinzo abakristo b'Ingozi tuzoyimufasha abazoba bari hafi cyane wanzanye muri Komera Kristo ni muzima b'Ingozi nubu ndacamukengurukira Imana imuhumugisha gose burya igihe cyose burya nkunda nawe kuraba stati yawe kandi sinovuga ngo badamu b'Ingozi mugabo hari abantu nyine usanga urabira amastati bagiye barukwarujishije muri telefone nawe ukabarujisa iyo mbonye stati yaje mwashize ko link ya Komera Kristo ni muzima mbifuriza umugisha kandi azura babako kuko nubundi buryo bwo kwevangeliza nanje ndawifurije abingiye muri Komera Kristo baciye kuri link nashize kuri WhatsApp Imana ibahamahoro muri hose kandi baha ikintu gishashiye ubusa hashitse n'ibirenge yego ariko rero mfise amatsiko kenshi tuganira ndabona ko hariho n'amazamu yo mwijoro wo uteramira ndabibona ndagomba ubundi mu Kristo asengera hehe nje ni umukristo w'umukatolika icyo twirata sidini ariko ndongera ko kakantu yisobanukiwe yisobanukiwe ako kantu ndagakunda gavana yaje umukristo w'umukatolika yisobanukiwe ataboshwe n'idini ariko aboshwe n'agakiza kava muri Kristo Yezu turonkera aho tuba turi icyo nicyo bundi kigaragaza umwana wo munzu icyo kigaragaza umwana wo munzu none rero mfise amatsiko ari utubazo duke imbere yuko tuganira umubwira kari ku mutima wawe mugara utubazo duke numva no kubaza ubundi hari abantu bo muri Komera Kristo ni muzima ubona ko bari active ni kuvuga igihe utanga amazamu cyane y'amazamu yo mwijoro ko nakuwe umuntu kenshi buryo mutoye ibiganiro ndabibona none nirihe bangufise ku buryo uteramira ikiganiro canke warusanzwe urara amazamu y'ijoro ubundi kenshi zamu rya saa 6 na saa 9 ndakunda kukubona kandi kenshi ndabona ko yakurikirana kuko nibazo kenshi umbaza usanga bihuye n'ico gihe niriye banga ukoresha n'iki cyawe gutumye ubukura mwiki nkuko nababwiye ntaye namaze no gushinga je ninjiye muri Komera Kristo kw'icenda kandi nayingiyeho uwo munsi nari nanyoye inzoga nari naborewe yego hanyuma rero koko nayingiyemo ndiko ndarondera ikintu kimitiro ncambwira umuntu turi kumwe nivuza audio ndende numviriza kugira nsinzire yego ya muntu nyaguhezagirwa n'Imana avuza audio muri Komera Kristo ni muzima Imana imumugisha rero audio muri Komera Kristo ni muzima ndayumviriza ko iranyubaka yego byari bishoboka mba numviriza amazamu yose kenshi rero mu ijoro niho mba nafise ibintu abavugisha amatelefone asona biki ndashobora gutangura kumva ikiganiro kimwe kenshi mbere mpera inyuma mpera kuca izamu rya saa 2 ngenda nduga nkasanga rero hageze saa 6 niko numviriza mbari mfite utuntu ndiko ndakora ni sawa ariko nabwo no bafise ibiganiro mbashaka kuvyumva kuko nta gihe na kimwe ndumviriza ngo mburemwe akantu kamwe kanyubaka ni kuvuga rero niba twararaye amazamu turi mu kabare niba twararaye amazamu turi muri boîte de nuit niko yake tutararizamu turiko turumviriza ibiganiro vya Komera Kristo ni muzima turiko turumva ibintu biza kutwuba ko umva wari kubyumva ariko byakira niko ndavyumva kuko Komera Kristo ni muzima yaranyubatse uno munsi sinzi ko no bivuga ariko Imana iraza ukuntu ndiko nanje aricyo gituma ntaruha amazamu yose ishobora kuyatena nkayakora nibuka imyaka naraye mu boîte de nuit musore zakaraoke nkandasara nawe nkavuga nimba twuzura umwuka w'Imana ni gute nanje ntotena wa mazamu ndayakurikirana imvura
rero kumara ngo akazi nkora ntikanyorohereza ko nokumviriza reka namamaze abakristo benshi bararangura ingozi amavire menshi ararangura ingozi bamaze kuvuga ko uri umunyengozi ariko rero mbwira akazi kora namamaze kuko muheri wanyu ndi umudandaza w'impuzu kandi ndarangutse impuzu zamagaze kandi urarangutse murabyumva abakristo bakomera kristo cyane cyane z'abana n'abamama abagabo ntibarimo abana b'abahungu gushaka ku myaka 12 ni sawa ariko kurenga simba nk'ibikora kurumva mbanagiye mu bintu byinshi bica byaguka abahungu gusa abahungu abakobwa abamama kandi turarangutse wabyumvise ni burya kubera ko nari maze kumenya kurangutse nicyo kintu nari nshaka kuko ndazi ko abantu benshi batagenda kurangura hanze barangura muri mbere no muri ngozi icyo ndakizi birashoboka ko hariho abakiriya cyangwa abakiriya banje bashobora kuba batari bazi ko ndi muri communication n'umuzima babyumva rero babyumva ahubwo hariho n'abandi nabo barangura ingozi batari bazi ko ari uranguza wo muri communication n'umuzima bazoja handi baburiye wawe ubundi bibirira cyo kintu kandi barazi ko tubikora neza nta bujya tubikora neza nta bujya Imana kuva ninje muri communication n'ubuzima nta bujya ngo nta mukristo atanga icyacu agira ubujyaje ubundi barugira n'ubujyaje bwo kubesha ukavuga ngo basi mu bintu by'udanzo urabibona ariko n'abasa ngo banshorera Imana bamugisha n'abandi bazoza mu nyuma kubera bibagiye biduherura tubasubiza uratubiye cyane ndashaka kuri limikaje ngo bibagiye amafaranga canke wamaye arenga ndashe kuri mikashi ndashe kuri nkagusubiza ndafise abantu benshi cyane maze kuyasubiza kandi bikabatangaza habuze icunyibutsa rero hari umuntu wari mikashe yarashaka kurungika 600 acarungika sinzi amafaranga arashaka kurungika acarungika menshi arabimbwiye ndabwira nti nimero yari mikashi nimero y'uwo muntu wari mikashi ndamuye kuko nimero yiwe yari kuri WhatsApp abinyandike kuri WhatsApp yari Leo umva ko bitakunda ko ndamurungikira ariko ntiyigeze nyandikira agwende script none abyumve ko ntayariye kandi simake oya simake uko yashaka kurungika 600 utasanga arungitse 60 umva ko ari 54,000 ni menshi ni menshi nuko rero nabyumva aje kunyandika ndabyibukijwe nako kantu ka William mengani acenga imisi 3 aje ndabyibagira mugabane namwandikiye mari mikashi yawe ndayagura azoyitanga ariko ngira ingorane telefone cyangwa sanga nawe WhatsApp yiwe ciba expired ntase kubyumva mugabo nabyumva muri iki kiganiro azobikora yego nuko rero burya rero amazamu yo mu ijoro Imana iyagohera umugisha hari ndi banga shaka kumenya ni gute none ubundi jewe mu buzima nabayemwo nagize abagenzi narondeye n'abagenzi cyane nari fise social irenze ngumva mpimba nuko nogira abagenzi nzobyare banyibarutse nzoshingize nzogira urubanza bandabe mugabo uko nabikora siko byagenda nitanga cyane mugape nabyo ubwo social y'abantu yagiye kungaruka ko kwakura ngera kugwego mvuga ntubu rero mbona ko naremewe kuba umuhesha w'umugisha sinzosura gukorera ikintu umuntu ngo nawe azokinkorere ubu ngiye kuba jewe ubutunzi Imana izoma uko Imana izoshaka ko ndaba umuntu ngira bikore kugira Imana izoma umugisha mugabo ni gute wanyiyumviriye ko ubundi je narondeye abagenzi ndi naruka sigo mugasenya bwabo n'abagenzi biyunga ari babiri cyangwa umugenzi akora mu butunzi bwiwe ngo ashishire ibiseke nkuko ndabibona azana urubyaro rwiwe azana umva yanse ko tumuzimana tazari ibyo kwizibana byose sinari bwabibona mu buzima bwanje nirihe banga nuwe mutima wabiguteye kugira ngo ndawushingire ko ndushirizeho gushimira Imana kuko ubundi ni surprise inejeje mu buryo bw'umuka no mu buryo bw'ubugaragara bebe mbo narabyaye sinigeze mbona umugenzi yinze ngo atekere iseke 3-4 baje kunyibarutsa kandi ubundi je naribarutsa abantu sibyo bijya byo kuvuga ngo urupfu wabuze baraza it's okay bijya bagakontribute bakaguherekeza mugabo ubundi ngo bariyunze ngo nabyaye kabisi imbyaro 3 marage ko mfise 2 imfura yarapfuye ibi rero kuri je ni gitangaza nigitangaza kubona umuntu ashobora kudebloka amafaranga ari otando plus de 200,000 ngo araje ngo aje kunda kubwanje nigitangaza ubikura kuki wabikuye kuki nigiki cyabigutumye ndikwibarije nkanita pe nakiri kinyegeje inyuma kugira ndonke uburyo bwiza bwo kuzamura amashiro urakunda kumva abantu bavuga nk'akamenyero ngo gutanga bizana umugisha yego ushobora kuba atavyo bazi ariko je ndabitwa gutanga bizana umugisha nta kintu na kimwe ndabona ntanga ngo nikingarukeko icya kabiri
icya kabiri wowe turazi ko tukwita mama komera Kristo ni muzima yego ega je mpora nicarana nkateranya amasaha wicara usenga uvuga ibiganiro nasanze niburi buri ku munsi urahagara uricara aho twebwe turonka audio hagati y'amasaha 5 n'amasaha 7 ku munsi amasaha 80 amasaha 80 twebwe twa turirukanka n'amafaranga nawe uri kurirukanka n'imitima yacu bamudusabira imigisha abandi tukutura indoto zitameze neza abandi tukubwira ibibazo bimwe urabisengera ibindi bakatwishura ibindi ukitaba amatelefone nama niyumvira mbega uyu mama inzara nzo bimwikira mu nzu ariko sinabikoze kugira ngo inzara ntikuce ndabizi ko n'abandi bakristo benshi bavyumvira nkanje ariko ino nzu nkakomera nka studio komera Kristo ni muzima habwo bavye bishoboka kuzana ibiseke byo kwa dekora tukazungurutsa ibiseke by'ibintu ukazura tora bimwe ibitononekana ubisangamo bavida bashira ku ruhande igiseke cyaga n'ukuri kandi ntabwo byagenda bivugana kuko ndabizi iyi ndayita ingoro y'Imana ndabyitize ntari umuntu hava yumva ibindi bintu by'ikigwa ingoro y'Imana ngo nisengero ko yawe ingoro y'Imana naho Imana ivuganira n'abantu nabo bakayitura ibyabo ni nabwo bubiko bwayo ni nabwo bubiko bwayo nari numva rero nari kuzana icyo no kuta stop none nabyo noshoboka yayizanye mw'abakristo yazanye ibyo ntari bwagure ndi mama indi narugo ibintu nabyo ntari kubahuke je ubyumve neza rwose gusabiye umugisha amen Imana igusubirize mu nkoko amen Imana ihumugwize ibiganza byawe Imana yige kondera uruhanga rwawe ibuzanye abana bazokwamana ubutangarwa nk'ubu ubundi kubona mu rugo iwanje atashye imodoka nziza nk'iyo aba mama abana beza bambaye neza ibiseke burya natangaye ngemo ntibari babibwiye ko mwazanye ibiseke haniho nibera ubundi ga ukoze ikintu nibaza ko ari ijoro ryago byo kumvira surprise kandi ndakubwira ikintu ryari banga kwe oya kimbwire ba Kristo ndabwire murondera Imana kukanda afise conclusion murondera Imana niyo yonyene ishumbusha niyitanga igikundiro ibisigaye nurondera umuntu bizokunanitse impamvu nanjye mvuga ko ari Imana yabikoze yego ni Imana yabikoreye mfise ujya muntu yanzanye ujya mu mama yego ni besere yego hari abantu baje kumwibarutsa wa musaza wawe hari abantu baje kumwibarutsa ejo bacatubabwira ati ko mugena kunigana ku mabisi mutwaye ibiseke mubizane tuzobibazanira ko tuzoza aho hafi yaho muba yego ibi biseke rero bikiva muhira ntibyari byo gushiramo ibintu byo kwamama komera Kristo ibi biseke ndafise ikindi giseke navanye ruguru nari navuze ko ndakiza nkaca ndakikumiza ngaho tugeze mu nzira abakozi bashyiramo ibiseke byose cyakindi barakibagira bakibagiye nje navuga ati ntaco ibi giseke kizana igiseke yego cyane navuga nti ibiseke rero twiyaranje ibiseke byose ko Imana yadushatse ko tutwara ibiseke bine dushaka gutwara nk'ibintu nk'ibyo biseke bine ni Imana rero yabikoze ni Imana yabikoze ntari kandi umenye ko ari surprise ariko kirya giseke cyagomba gusigara ngaha n'ubundi nzokizana rero nagasakubwira iyi ni surprise iyi ni surprise wabona iyi surprise iyi irakomeye kuko ikintu kivuga ibiseke kuri jewe koze ubona umuntu wanashaka reka ndakubwiza ukuri kugira ngo si confusion n'abakristo muri komera Kristo ni muzima ubundi uburyarya ni bubi kandi ni byiza ko tuba twebwe ubuherutse naho haraje ibiseke ngamuga bari abantu benshi biyunze bisigura ko icyo ufise mwese mushyire mu biseke ibyo oye yambere surprise y'urukundo rwagutse mugabo umuntu agakora mu bubiko bwiwe muri ubuzima tubemo mu Burundi akaza akadondekeranya ibiseke nk'uko iki ni ukuri pe sindi kugwe kuko abo bandi gwari nk'urubanza sibyo gwari nk'urubanza babyumve banegere neza mugiki ni kindi kintu kirenze ni kuvuga ni kwimvira ku muntu ukongera ukitanga ntabyo nibaza ko ari wowe wabyihaye kandi n'ujya muryango wa leta ushimiye kubona je nababwiye nti je naho naje ngaha ndafise umumama nzoja kuramo iki giseke nizaniye ntimugiharura ko ibiharuro by'ibanye bagomba ngo kino gisati iki si ciwanya ikintu cyanjoheye ntabwo ari muri komera Kristo ni muzima bobo ariko bobo ukuntu babyumvise bumvise uwo muntu twumva wishimira nababwiye uno yangize ukuntu yaminduye kera nambara amapantaro abantu benshi baranze no busi ndambara ikanzu nkaja muri ville nkumva ndifie ndibuka ngo iyo nayo warayinjige nkumva ndaryohewe abana bavuze umuntu yaguhinduye gutya n'umucuti wakwe barabizi abana banje bambara mama tugiye kuri abandi mama mumva mu telefone no mu radio ndiko ndamuvuza ko agensha bluetooth
donc radio kuri bluetooth kugira numvirize naho nabandi baratemera yangume numva yego abana rero barakuza ijwi bari bazi ni wa mama ahubwo n'indirimbo yakomera Kristo muzima bamaze kuyimetriza barayizi muhira turi babiri turi muri komera Kristo muzima hariho umukobwa tubana dufashanye dukobwa tumwe yego nawe wewe hari hose bari kwarayumviriza no kuvuga rya ndirimbo umuntu wese arayizi umuntu wese abamukora upango arayizi nayo batazi impamvu mugabo baramaze kumenya indirimbo ivuga mu telefone z'abana nuko rero urumva ni surprise y'ijuru nanjye n'Imana yangiriye surprise yo kuza yo kuduha ibiseke twasanga kuri ukimana bikoreye ibikore nawe kuri iyi surprise amen iguye surprise kuko iki ni kintu basi Imana basigombye kungira ubundi basi ngaha Imana imvuye nk'ibikomere bine amen imvuye ibikomere bine ni imfura mu muryango sinovuga ngo ni grande sœur azotekera vuga ati ngiye kwa murumuna wanje ndi umuntu yagiye yankirika mu buzima sindi wa muntu uvuga ngo nabo byabanye ubundi nibaze ngo nta bintu by'ama accrochage nagiraniye n'abantu mugabo hari ubuzima nabayemo ku mugaragaro utuma umuntu wese yonyine uba utuma umuntu wese abona umenga sindi ugukunda gushikaho nawe kumbira uti ni gute abantu bamenya ko nzi na nyina Anita even ngira na data nuko atanyimbiye cyangwa butuvukana nageze kuri uko rwego hari bigeragezo ducamwo ukagera igihe ukasa n'uwankiritse gose so rofete ko ntigeze mbibona sinangyiteze mu busaza mugaje narigiriye inama ko nk'ubishitse nkaba ngukunda nkashaka kozi wawe ko notekera ibiseke kuko ndakunda igiseke muri saro wasanze igiseke kimwe ku kabati kijya n'igiseke cyazanywe n'abamama batatu baje bava ku Musaga nakubwiye rofete y'ukuri umuntu umwe bisigwa nta gahato nta contribution uri wewe waje iki ni kintu ijuru ryungururiye kuri jewe iki ni nka ya numa yaza kuri Kristo ngo ijuru riyugurura ravuga ngo n'umwana aje ngo ndacane ubundi ijuru ryumve ko rindoga igende grande amen kumva ari umuntu anyiyumvira ko amafaranga n'ubuzi kintu yakoresha epuruta wari kwatwana mu bitaro ukavuga utereka nje kora abagwayi mugabo kumva kandi ukumva ubifitiye n'insiguro wahaye amasaha y'icyo girana ubundi ubaye umuco kuri je masaha Imana guhezagire cyane amen ariko iyo mihezagiro ndayivuga kenshi again uri kuravuga ngaza ndikira ngaho numviriza radio ariko iravuga Imana guhezagire wadufashe ibintu byinshi sinzi jewe ndivugira ku ruhande rwanje kuko ndumwe ariko ndazi ko ari n'abandi bashobora kuza bakavuga ati wafashije kuva aha mbega ngire ko nshinge nk'intahe gato yego Jesse namwe ndi mukatolika ariko natangajwe no kumva umukatolika tubwira ijambo ry'Imana rishitse ndatangara rero atandukanye n'umukatolika kwe ndakumviriza ndatangara ikintu rero cyanjyoye urabona ko kera je numva audio sinaye ndakuzi ntabwo umunsi wambara tukire video ndamuraba wa mama n'uyu mama mwiza abatari bagenzi bawe nibo bagowe abatari bagenzi b'uyu muntu abatamumenye tutitaye ku by'amadini hari n'igihe ngira stati nkavuga ngo tutitaye ku by'amadini n'ukuri idini ntitubohe idini iyo tunyagumugisha kuko njyewe narabaye mu dini y'abakizwa ndanabatizwa mu bakizwa mu mazi menshi yego ariko amanyanga y'umuntu nyene ndayagumana yose amafuti yanje yose ndayagumana ikintu nari naravye ndacibuka sinanywa inzoga naramaze nk'imyaka 5 umuntu asura kuziba mera kuri kabok umuntu ambwiye atora niwe twicaye hano tari kurana ntaye ndimba mbego ubu niho nihorije ndahura n'ibindi n'ibirya n'ibindi ndabikora boke yo ndayizigigiki natangwa ko ndayi mere ko nkayinywa nsubira kwinywera ariko n'ukuri natangajwe n'ukuri numvirije umuntu w'umukatolika kandi katolika abantu benshi barayipinga bazi ngo ni hahantu dukora twemerewe vyose ariko ikintu nanje cyantangaje n'ukuri nagenewe bose n'umukatolika rikampindura rigahindura n'ibyanje rigahindurana nabanje ndakunda kucokoza ati ntimunyibuka nasenga dimanche ntimunyibuka dimanche imwe zibiri zitatu ntasenga narahindutse hariho umuntu hari indirimbo nkunda ivuga ngo nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi wahuye no Mesiya si bisanzwe hahandi ngo narahimutse bavuga ngo narahimutse narahindutse ubu ndi musha n'abanyarwanda
yikorare y'abadventisme kandi ga ni nkuko ukunda indirimbo cyane z'aba protest kubera ziba zirimo akantu k'ubutumwa ego n'indirimbo z'abakatolika za kera ndazikunda mbega mukama mbe no guheba nkajahe hagenda byumvira ubu ndiho nyene narihe utari mu mana ntaho uri utari mu mana ntaho uri ni nka kujya kuko akanyugunyugu kakaraguruka mu kirere atari hafi y'igiti atari hafi yo hasi kaza guha uri umeze nka kujya rero jewe nama nimvira mbega narihe rero inta yanje nuvume nga yogarukira ngaho wumva icyacu bakuramo ikuramo umugabo niba waramenye komera Kristo ni muzima ukayimenya ukumviza naho ukumviza nizamurimwe nibiyumvire aho waruri naho unamuze kandi ntidukeneye gutwara za Bibiliya murabona ubu tugendera muri telefone kera batwara Bibiliya ndavyibuka twatwara Bibiliya ugatwara na kantike hari gusanga n'abandi bafise n'ibindi ariko byazi naco bibwira Bibiliya nyene iri hano ego rya jambo wemera uba ukaryumva ukarigira ko kuwa mbere riha kuwa kabiri kuwa gatatu ukuva kuwa kane urabandanya indwi gahera indi gatangura ijya niyo Bibiliya yabundi muri Bibiliya hari amajambo menshi mwese turamubwiwe ariko mu majambo make cyane nukuri komera Kristo ni muzima ifisano yankuye ubu rero yo niko ndimbiyo ndirimbo ni mundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi uhuye na Mesiya ndaza kuyikubwiriza mu telefone uze kuyivugiriza mu ndafise n'indirimbo zibiri wamaye nkunda gose imwe mu Tanzania n'indi muri kantike hariho n'ijambo wasize muri jewe hariho n'igihe narisengeje gose ngo wampinduye ngo mpindure umugende ijya ni kantike umugende gusa Yesu nayo rirakomeye basi niyo mpamvu jewe n'indirimbo ndazikora sizo uvuga ngo nizabakizwa gusa ariko indirimbo hari umuntu aririmba akarimba yirenganira ariko wari kuririmba ukayisura muri kabiri ukakumva ego kumva kandi kuri kurasenga yego niki none ubushima muri komera Kristo ni muzima wa pare y'abandi kuko organisation ariyo nigihe mora ndakubwira ni babuza bumfasha bro ndi ukaribwe nigera kubwira tubure ombaje ngo mbega ngwinyigisha ngo za ngo zingo mu mugambi w'Imana warazihagaritse yaganireka nimumvaje ndo byancanganikiye indoto nabuza ndazishira indoto guhindurirwa izina ndumva shaka ko tumenya Bibiliya kwakiriza ni rero nabuza ndabishira ni mundabire kuko amazamu ni munani narenga kandi ni sawa kuko nza amajambo y'Imana menshi cyane gose ndakubwira ngo ryanditsa gusa mbanzi icyo risigura ubuzi icyo risigura hari ijambo rivuga ngo abarongorwa na mutima w'Imana cyangwa mwemu w'Imana ni bana b'Imana hari gihe rero wopanga cyangwa Bibiliya barayimize jewe sinzi iyo Imana iyo ngabiri Imana yimaye usomye ijambo ry'Imana umbwiye je ndakubwira aho riri nukuri sigenda byumva akavuga niba bakuroze Bibiliya jewe nukuri abonye Imana yiteretse Imana yakuduhezagije reka natwe tuze turiyamurira tudukeduke nukuri Imana iguhezagire umunsi umutombazi sengesho nagiye biri no mu kindi kintu cyatumye ntumunda komera Kristo ni muzima kubera ishingiye cyane ku ma verset biblique ku jambo ry'Imana hari umuntu uvuga ibintu byose mugabo akavuga ati ibintu mu buzima busanzwe nivyo yabayemo biragira gutya ariko ndakunda ukuntu indoto utubwira ati uravye hano naho usomye hano biza guhura nico kintu cyambere cyatumye nkunda komera Kristo ni muzima bugira ibiganiro vya mbere kera navyumviriza gutya mugati numve avuga ati kana hari Bibiliya yo mama nava kwiyato cyane nkasanga nivyo navuga hari nibazo byinshi nashaka kubaza ukabyishura nta bibazo yego cyo kintu wigeze ukimbwira navuga uyu muntu arongorwa na mu Imana arongorwa na mutima w'Imana rero numva nkuko nabarambaza nkaca nishyurwa dusanga nishyuwe nitwomene ku mutwe ngo mbega ikiganiro cy'abajene ikiganiro hari gihe bizanana n'indoto yego nico kintu kandi indoto zizana ubuzima bw'umugabo n'umugore kwitegurira urugo kwinjira mu rukundo rwa Kristo kuresha ru Kristo
ari ikindi kintu kizana gukora rukristo uburyo ukora ibintu icyo ukora kugira ngo muri business yawe bigendeke neza imana ibibemo ibyo woheba ibyo wokwitako urumva nyene ncasanga indoto zizana bwa buzima bwo muri Bibiliya bwose hari akantu kamaze kumugaza muri imizi mbonye ikiganiro cy'iminota 20 ncavugaye n'amasengesho gusa kanje kurondera ikiminota ija yo urariya kinini namaze kumugara tujya tundi ronza kutwumviza mu nyuma mpera kuri kinini uko ubwira izamu y'iminota 50 n'igisaha bari bitere kumviriza iwandi maze kumviriza navuga ati nijye rimwe bintu byinshi ariko urazi ko naho ngaho unyubatse ahubwo hariho n'igihe muravuga ngo reka ngire duto twishi none Rwanda uranyubatse oya gatonja nibaza jewe nije mva nibaza hariho n'undi yaramaze kuvugira ku mugaragaro kandi n'amasengesho gusa yarabisabye ngo tuntu duto twime uzura rero ama isengesho ryo nkajyaza mu riheraheza umunsi canke ryugurura rya saa sita z'ijoro rye niryo barirerire even saa 9 buryo naryo niryo barirerire saa 6 saa 9 na saa 3 na saa 3 amazamu 3 ariko ku murango nta kibazo kuko ushobora no kuba uri muri bisi ushobora kuba uri mu isoko even uri mu dukogwa nkuko oye gashyiramo parallel ku radio kumviriza tenda gusabye mbwira ikintu usaba Imana uyu munsi wigiye ngaho ubwira ikintu usaba Imana ndayisaba ikikomere kuko unezereje umutima wacu Mana wumve ko ngushimiye waciye muri tuyishimire Janine Sala ikintu usaba Imana kugira unezereze umutima wawe n'ukuri ndahimba ubyumve jewe Imana nta kintu cyo kwisi ndasabye aho wigane mu kugira montage muzoshemwe amafoto y'abo bana bose bari ngaho nta kintu cyo kwisi ndayisaba ngo Mana ndasaba inzu Mana nsaba imodoka oya ndashaka ubuzima bwuzuye na Kristo ariko ikintu nipfuza basi gufata n'imirongo 210 ku mutwe menye bana kuyifata menye ati nk'ubu iyumvira uri kurasenga ukaronka ijambo ukabona ryanditse kubona uyu mwaka dutanga umwaka nagira ndiko ndasenga mbwira Imana sinzi uko navuga nyene mperaheza umwaka mvuga ati umwaka uheze naweje nabi ndabizi ariko umunsi njya gutanga umwaka mwiza wa 2025 numva ijambo ry'Imana rimaze kumbwira ngo muharanire ubwami bw'Imana no kugororoka ibindi byose muzovyoga nindaruka 12 ndamateye 6 rira hano 2 muri Novoteza sinari bwateresharije rero Bibiliya muri telefone kuko ari gihe muri telefone bashaka gushiramo akajambo kakatshaka gushiramo kandi ukabona aho byanditse ndarondeye iryo jambo ndarirondera ndava muri dushe neko ndoga Imana ikuhezagira nigana batubwiye cyo ku mbega cyo ku ndavuga gute cyo kwikura ku gisokuru kibi ya cyo koko bigushaka kubigira uri muri dushe nagiye muri dushe rero mu ntango y'umwaka ndoga navuga nti Mana urabizi umwaka uheze ushika mu 9 na umuntu mubi ku 9 cyangwa 27 niho ningiye muri Komera Kristo sinshaka kubibagira ndibagira amatariki yose ari ku tariki ningiye muri Komera Kristo nizo menganiyo niyo anniversaire yanje ni itariki ikomeye cyane kuri jewe cyane ndiko ndogana nabwo Imana urabizi ko jewe umwaka nawumaze n'abariko apana kumara nabi mu mafuti mu vyaha ibintu byose ndavyoza umucafu wose ndawusize ngaha nshaka gutangura bishasha kumva numva ijwi mejeje ndi yanagura ngenda muri salo gusenga byajwi riguma rigaruka umuharanira ubwa bw'Imana burya none munsi numva nta kindi kintu kimwe nshaka guharanira nshaka guharanira ubwami bw'Imana kuko ibintu byose bizokurikira nzovyongerwa ndabizi ariko rero icyo nsaba Imana mbe urazira iryo jambo ko riri renforce n'ijambo Kristo yavuze ngo bane natwe kujya mu bisi no kuvuga hamwe Imana itumenyera byose ubundi ibintu bigaragara turabyongerwa n'inyongero ni handi Kristo yagereranya akababwira ati Salomo yarambaye neza arabincabwenge araba umuntu akomeye cyane kandi yabihawe n'Imana atabyibye atariko ntiyigeze ashaza nka rimwe muri amashuri ati none ni mwebwe Imana yoreka kugira neza abantu bo kwemera guke ni kuvuga rero kuba Imana yaguhaye iryo jambo ubundi biba byumvikana ko umwaka ari w'ama6 kuri wewe kandi ndashinga intahe Imana umwaka wa mbere umwaka mwiza cyane ariho ni nayo yawe gawajango ni nawo umwaka namenyemo Pasika niho nagiriyemo kuwa 4 mweranda kuwa 5 ufise insiguro oya niho natanguye kuja mu iyo minsi 3 ahandi hose kuva imyaka yose nabaye twaragenda tutazi insiguro jewe imyaka yose nabaye ndi umukatolika navuga ati je nimwe bihera mu ijoro sinjaye
jero naragenda muga ntazi insiguro hakavuga ngo nimuvukame muhaguruke rege twaba turiko tujya gutunuma n'abantu usanga kijya gihe ni igihe gikomeye cyane havuga ngo gihugu canje nakugiriye iki mbarira ico nagushaka n'ibi bintu bakora vuga niki usanga riri mu buhanuzi bwamishe nsanga ni igihe Imana ikubaza ati ni kuko utaje kundondera ngo nkwiteho kandi nkwitwararike kubera iki Imana ubundi irababazwa n'ubukene dufise Imana irababazwa n'ibisuzuguro tugendana nabyo twebwe natwe dufata bya bisuzuguro tukaja kwiruka nabyo waguye mukiruka kwiruka nawe wagukubise ukaja kugomba kumukubita wakwiki ukamwihora mugabo Kristo burya yadusize mu ibanga aravuga ngo mugenzi wawe nagukubita ikofe ko mwana wonde musaya ubundi nkubise ikofe nk'uko ntagundi musana kuvuga nabirabye nk'ubusa ndirengane Imana ishisigaye irampora mugashobora guca nza kugusubiza ngaca sanga warufise n'inkoto ugacunjugirako canke ukamusubye ingufu ukacundiyo kandi ikofe rimwe atashugera kungira gukacunankanyaga so Imana yashaka yuko tutigwanirira mugasanga ibyo byose biri kuwa gatanu mweranda ugasanga n'amafungo twaragira muga tutazi ibyo tugira tutazi ibyo ari byo tutazi ngo mbega mu mafungo dusenga gute dusabiki je naryo bangabuge byamfashije ko atadini mu buzima bwanje bwe nisezera mfitanye n'Imana nta dini nzinjiramo nta dini nzotanguza iyi batisimo narose irahagira kubera iki ibyo bintu kubisobanukirwa ntibisigura ko bisigura ko tuvuga ngo reka mpere ubuzima zero ahubwo haguruka bya bindi byo mu gisokoro giheze uvuga uti Imana ibi bintu bibyo akomeye ntabanye reka nzamuke reka nzamuke none urumva nawe tubyumva ko cyane cyane hari akandi kantu bakunda kuvuga ngo batweretse amadini nk'idini rakwereka ukuntu kujya Yesu Kristo avuga ngo zana imitwaro yanyu ndabaruhure twe twarayitwaye Matthieu 11:28 nawe nabonye ko haragiye umukristo atwara umutwaro mu izengero akagenda azigogiye kuwuziga rubundi akazuba kabutura akawusubira n'inyuma ugashika muri ugasanga rubundi nati Imana iguhezagire n'ukuri aje ni ariko urazi gituma burya abantu benshi batazana imitwaro mu Imana baruhurira ubwo umubona umenga uti Imana uzoca kuri yanko uzoca kuri uwo uzoca ku mugabo wanje uzomuhindura mugabo Imana ishobora kuguhezagira mu rugo umugabo itamuhinduye voilà ukabyakira ugasigara Imana ikaguha uburyo uba ubyakira kandi ikaguha kunyurwa n'ubuzima ubaye mugasanga responsibility zo gura zitera ubwo usanga nico gikoze gitumye Imana iza kumudiha umugabo akazosigara maramara yibi cyangwa ikamuhindura naho ugasanga asigaye ngira ngo amaramara ati uyu muntu rega Imana yagiye yakonye umutima wiwe hanyuma asigara maramara mugabo iyo mwaterana ngo la yari gukomeza akavuga ati mwicecekera gateba kamenyera n'induru yawe kamenyera n'uburyo ukora ibintu mugabo kuba kumwe n'Imana kuvuga ati Imana ndagutunganiye urugo n'umugambi wawe urugo ni wowe warusizeho niyo wandi ibindi umukobwa ushaka ko mu mama none uwo mugabo nakoze isoni wewe ugira uwande yuko ari umugabo wanje ndi umukobwa wawe nawe uri data kandi uri na data bwo kuri se wiwe ne buriya nacyo umuhungu wawe nta kintu umuhungu wawe nacyo ubwira buriya twabwiriza kwitwara kubiyisi twabanje kuja ku Mana ikaba gusa nibyo ishobora kugushira mu nzira umuntu ushobora kubwira ikintu kugira ngo kikuveko mugabo banza ubundi niko kuri kujya mu Imana niko kuri kujya mu Imana kandi azi ko ibyo ari byo bizotwubaka bikadusabasana bikaduhuza n'imyaka yacu yo kuramba kubundi hari ibintu bitwica bitabwiriza kutwica nibyo ugasanga intambwe zose imigere yose ingumu zose hoteli inzuzi zose hotera nacu zoshika kusibye ko aho uzohava usanga winjije no mu ruhombo ubundi ko udafite ijambo ry'Imana nasanze ari nk'umuntu yimenesha amaso nk'umuntu musaba no kugorwa no kuruha yego kutamenya amasezerano siko abakristo dufite amasezerano arenga 8,500 ngo kaba utazufise mwana kamwe kiwawe hamwe uvuga uti Imana imvura basi magaze muraka icyo nacyo ndagikundira ko muri Kristo n'ubuzima ubu ndafise akantu nje babwiye Imana ati aka niwe wavuze ngo ni mushikame shiramanga niwe wabivuze none wabivuze ubwirande hanyuma mugabo ikintu kenshi nkunda kwiyumvira kandi nicyo chansinda kera cyo cyatuma nkora n'amafuti nkisura no mwabiri wowe nyene mu Kristo ariho amenye ijambo ry'Imana rivuga ngo umutima wanyu ntushobora kwibesha nk'ubu je nozaga nkakubesha
akubwira umva gahunda yari iyi ugasanga ariko nakosha ariko umutima wanje uzi ko niko ndabesha iyo ibyo rero twovuga vyose umutima wacu twagiriza iyo tugiye gusaba ya masezerano Imana akabwira Imana none wanyemereye ibi wowe nawe ariko cyose urakwibwira ati mugabo nawe umutima wacu kubwira mwana wawe ariko Imana gusabye rekiki ndaguhike yes kuko hari muvumo hagenda hari umugisha hagenda n'umugenda biri hafi kandi urabona hariho uburyo abariho n'ububavu imisi yose nasanze Imana yacu rero iragutse cyane gusa ndanezerwa cyane ko nayimenye naragarutse kandi muri ecclesia nagarutse kandi muri katolika kuko inyuma yo kugenda mu bakizwa nagarutse muri katolika ngiriyeho na mariage nagiriye mariage muri katolika ngaruka muri katolika mugabo mba wa mu katolika nyene apana kwa Mungu warimwe wiya Mungu warimwe wiya Mungu kuko nyene basore bibona iyo ugenda harakashe bikumari navuga ati ndagenda gusenga mukoro uri nkakuri vya ndagenda ngwe none akwabo mfata kanya kanje naye kuryama nkuko kwa Mungu nkaje ugasenga ahubwo wari unakomeye ni gute watahura ibyaha yagajewe icyaha nurakunda kuvuga ukajambo sinzi ko ni mutima mwana nagira akakubwira icyaha kiza ni cyago misi yose yes ahubwo ni jambo ry'Imana ryo muri Bibiliya impamvu rero ntego guteta kubitahura icyaha cyose ukora kirakuza amahoro ni nk'ikibi mbere ndeka kutita cyane mvuge ni kibi nk'uburengereye nk'umuntu musangiye parcelle kamurengera wowe uri amahoro mugabe igihe cyose uhashika uzakomoka kwa mutwaye metero nubwo rero ikibi canke icyaha ntigihera ukora kidahera kirakuza amahoro ari uricara n'ahantu kagacamo hagize iki niki ati nawe wakoze iki wagira gutya bakwiba ukavuga ati mwana ndarubona ni ugasanga rero kujya avangu uhawe no gutora ahabwa no guta ni kujya nyene ngo hawe no gutora ngo yakwa no guta ariko iyo ikintu gitoye uragita mu majambo no kuvuga ngo kiba kiri nko mu circulation yego kiragura adresse gusa urose ikintu ku buntu uragita ku buntu basi cyo gutora atamvune ntubuzi na valeur ya ntubuzi agaciro kacu mbega kino kintu ntoye kingana gute ni cyakuvunye kwa ntiwakiruye no gutora gusa nawe rero umuntu urateba ukagita nuko rero niyo mpamvu nta muntu numwe nibaza yokora icyaha ngo aje mu nzu ajyama sinzire ngo aje byaraheze cyaha kiragaruka utuma wikanguruka avuga ati nemwe ujyawe namuhoye iki nemwe ujyawe twavuganiye ujyawe namushuye nabiguke hanyuma nuko rero ariko Imana yanje yabikoze uko nyene ishyira mu nzira yanje none Samariya kazizo ko yari yebereye kwiriba nuko yari yibereye kwiriba Kristo nawe akora igikorwa ciwe mugabo Munyasamariya kazi nawe ari kwiriba Munyasamariya kazi yari yavuye muhira no kuvuga rero nanjye burya ico nakoze gusa ncakumviza audio iramba nako nico canke igiki naco cantumye mbukondi unamusi kandi Imana ibahe bicoye amen ikomereza hanyine amen wumve ko nishimiye rwose ndakwishimiye cyane urakoze rwose Imana ikumere umugisha n'abandi babyumve muzokwame mukora bose si ngoma ngo muzobikorere jewe mugabo Imana nigutuma ubundi ngaho usa n'igikona basi Bibiliya iravuga mu wami wa mbere 18 ingene yari Imana yamukuye mu gihe Imana yashaka kugarukana imvura muri Isirayeli burya hari ikintu gishasha kigiye gukoreka muri komera Kristo ni muzima amen turarindira intahe tuzoyumva ni kuvuga rero ngo Imana igomba kugarukana imvura muri Isirayeli yakuye Eliya ku kagezi k'Ikereti imubwira yakuye Eliya aho yarari mubwira ibwa mbere Imana yari yatwaye Eliya imushaka ku kagezi k'Ikereti umushize ku kagezi k'Ikereti yarongiye igikona kumugaburira Imana yarabizi ko hasize amazi kandi ubundi amazi ni ijambo ry'Imana kuko uzorabe muri Jean 7:37 aravuga ngo umunsi mukuru uri hejuru y'indi minsi mikuru ngo Kristo yahagaze ku musozi ngo arasemera ngo yemwe mwese munyotewe nimuze kugira ngo inzuzi z'amazi abeshaho zitembe ziva mu nda zanyu ngo kwari kubera mutima mweranda bazoronka namara gusubirana ubutwari bwiwe umva niyo minsi mikuru niyo avuga Kristo yavuga ati uwuzuye mutima mweranda uri bukijambo bavuze
ngo niwe mwana w'Imana uyobowe na mutima mweranda. Ni kuvuga rero Eliya yagaburirwa n'ibikona muko Imana yari yamuha mugezi w'amazi. Ni nk'uko wowe ujuga na studio Komera Kristo ni muzima. Nitwahujwe no kona kumara ubanza ukarumarira, nitwahujwe na business runaka, si afere wambwiye ngo ukore ngo ndayikore, nta n'ikindi kintu na kimwe niryo jambo ry'Imana. Ugere ubu n'umugezi ndiko. Ugere rero ko nawe ugezeko. Nibyo kunda ko sinokomera Imana kutaruka. Amen. Ico kitiwe. Rero wewe waje nka ca gikona. Umbwira igikona muri Bibiliya kiravuga ko ari ikizira. Sibyo? Bibiliya avuga mu bikoko ajye Imana yatanga yavuze mu bintu bizira harimo igikona. Mugabe ico gikona kizira nico Imana yahaye ngo ububasha bwo kugaburira Eliya. Sibyo? Kubera iki ico gikona cyagomba kumenyeshwa ko kiri mu bindi ibiremwa. Mugabe iruhande y'ico Imana ari ico yari igombye gukora kuri Eliya kandi gihishije. Kwari kugira ngo irabe ko Eliya hava yihagararako. Ngavuga ati ivy'igikona kizanye sindi ivy'igikona kizanye hariho n'ivyanditswe bya Ndarinike. Burya nakunda kugwije kuri kwari umugozi Imana iciye kuri jewe. Amen. Kuko iruhande y'imihamagaro tubamwo hari ikintu kiza nk'igikomere. Cya gikomere kikagira aho kikubaniye. Nivyo. Kikagira ahantu kikugariye. Ukumva umenga ntaco twaye abantu, ntaco gizene, kiretse neza ukoze. Mugasanga Imana siko yabishaka. Burya uciye umugozi munini, burya ari kene Imana inyenzi. Amen. Ndabikengurutse. Uko kuntu kose wateguye ibiseke we numva ko biteguye n'ukuri ubyumve ko abayobona mutima w'Imana w'abana b'Imana icyo ukoze ijuru kirigwe n'umugisha kandi nanjye nshimiye ijuru zishimiye. Mugandazi ko nishimira ijuru na kejuru nakorere muri yego cyane. Ibyo. Nzokwa mugamburukira umwuka w'Imana. Uzobyaza umusaruro nkiri muzima. Nivyo senga Imana nkiri muzima sinze nsubire kuva impande y'Imana. Sinze subire kujya kure. Mugabo uraba difference hariho difference ubona basi hari igihe twabaye urumva nkaho ushobora kuba utasorerwa n'abandi twanuko twazisorerwa n'abandi ukabona umenga barakugaye. Basi je ndashaka kuronka umuntu umwe yakunda akabare yisororeye yisohokana utavuga ngo ni kugira runaka telefone ame je nka je wiyo experience na mfise niyo mfise narayibabwiye je kuko yaba ari umuntu kubera ibibazo byanje igware zanje kavuga ati Anita we ngwino ndakumarisha yangurira akacupa akangura akanyama kanahana n'akaduga nafise déplacement cyakandira akamoto awasohotse mano so ndakeneye umuntu atarakenya amafaranga mugabo yumva ubu yatwawe n'ijambo ry'Imana kumva ibyo byakabare ibyo by'inzoga ibyo byo kuba kumwe n'abandi bidafite atobiguza kuri ku jambo ry'Imana yigurira afite amafaranga bazi uko agiye nk'ubu ibyo bintu namaze nabigiye ngo ndumunyeshure urumva umunyeshure mamusorerwa n'ababasumbye uburyo kazuvuga ngo nakungwa nabifise umuryango kaze kubyo bamarja do poche yo nimfashamo no nongera kubijya ngo ndumunyamikomere hajya ngenda urose hamubyuka mu gatondo avuga nenda tuwe adushaka kwirikana muzi nenda tugira turune babonda tugira turune ukumva n'ubuhungiro uwo muntu mububuze uwo munsi kumva umunsi wagenze nawe. Tewe sinigeze rero mbaho ubona nterefranga ngo ndagura inzoga n'inyama ngo nce mbamwire. Si Imana ishimwe ko igihe nasubiye kunywa inzoga nasubiye kuzinywa nkora. Hanyuma mu nyuma Imana imana akazi keza. Nafise akazi keza kabisa. Byo byose umudafu wa hôpital ntafise akazi kabi. Bafise akazi keza go. Nafise akazi keza no kuvuga izo nzoga nazigurira. N'umugabo wanje sinigeze umugabo namubwira ngo sheri ngo sohokana. Wenye nabishatse yambwira ati abishatse ariko nawe nyene sina kenshi ahubwo jewe nije namubwira tumwe gacupa kamwe hajya basa kandi igihe twari muri fiançailles dukundana twarasiganwa kuriha n'abananka umuhungu azovuga ngo ndiri ibintu ndabyumva kera bavuga ngo mukobwa ngo agiye inkoko ngo akayimara ngo mukobwa ngo ngo yari ibintu by'abahungu n'abananka rero umuntu azovuga avuga umunsi umwe ngo namurira ibintu vyi nuko rero jewe inzoga nazihevye nazigurira kandi none ntumva ko jewe naje muri Komera Kristo n'ubuzima ndumudandaza kandi n'umudandaza sindi wo hejuru rwose mugo ni muri badandaza navuga ati buri munsi ndashaka kukurira ni buri hoyari zibiri nkajya na brochette zibiri kandi ukabona ntacyo byagije mu muryango wawe ntacyo byokwaza kuko n'abatayahembwa barayarimo sinzi ega amafaranga y'inzoga ntumenya niyanava bamwe ngira ntibamenya n'ukuntu bigenda ariko gusa icyo nzi nuko mega guheba inzoga batako byaje gute je narimviye none zino nzoga ndakinywa kugira bigende hari igihe by'ukuri nkuko nawe wakanywa kugira usinzire nanje hari igihe nigura icupa rimwe abiri kugira shike muhira nyene agatiro katanguye kuza
kubera hari igihe mu rugo usanga bitameze neza usanga ari ibindi bintu byakuvuruze ibikorwa umuntu ntibibura hanyuma rero mu guheba inzoga nariyumviriye ubundi ho zimarira iki numva ikindi kintu kinini cyatumye mpeba inzoga nuko nanyoye inzoga sinashika muri chambre ngo senge kandi ubu ufite yanze tusenga gute erega inzoga iratuboreza namwe mu Imana aratuboreza rero ntushobora gukora ibintu bibi hamwe n'ibikunda urahita mukaborerwa inzoga cyangwa ukazoborerwa mwe mu Imana nk'ubu rero ushize ku munzani je nshize ku munzani navuze none nze nawe kayoga uwo musanya inzoga ntasenga kuko gusenga by'ukuri urazi kuntu ushobora kujya mu gasinziro ukabwira Imana watubwiye ko ari wowe ucunga ibisagara utateramiye igisagara wateramiye ubusa ibyo niho byuka wanyoye oya bra ahubwo wanyoye vuga uti ubwaza umukozi wugaye wablotse wageze gutya sawa reka tujya ngo barumva rumenya byo bizagufasha bisigura rero ngo icyatumye cya mbere mpebe inzoga siko nabuze amafaranga kuzigura oya kabisa habona cyane ko jewe navuga ngo ubunyigi kazakomera Kristo ni muzima ubundi inzoga kiretse ajye bazibaza ibibazo sininyigisho no kwaduka ngira nigisha mugahije umuntu abaza ibibazo ugasanga ikintu uri kuraraba w'igi kintu dukwiye kugihurumbira bivanye n'inyungu kwikora mu kuziheba rero je nako ndakubwira naravuze to rero umunsi nzo kumva nyotewe agacupa zoca nibana ko nari kumva amacupa abiri yawe yarakagwa muri wimi zoca nibana bitani kilo cy'isukari nyina bipanga ahantu nkabibona ahantu nabicize kubera inzoga nahevye nzotangura guha agaciro kuziheba nako ntibyanashitse oya ubundi munsi nagiye mu kabare tuvuga ati kaje mu kabare wo mu kabare abasanga iyo umenyera akabare bakumenyere babazi yego babazi arambwira ngo ngo ari akahuwa ndamubwira ntayo shaka peti ya musenisho niyo nacanye ntayo shaka none ndaguhiki inzoga yanyuma nanye mu kabare yitwa cool up yo akameze nk'akaje navuze ati basi nka cool up nawe ndayinywa asigaye nimbwira none yo imfashiki ndaburi kimfashiki ngira ko ndaziheba ntabwo ari inyigisho special bampaye ariko nariyumviriye inzoga n'Imana ntibizobangikana mu mutima wanjye voila ngira rero cyo mabye gitacho kinmarira rero ibintu abakristo bo katolika biratubangamiye gose ko nk'ubu sishobora werutse ari radio ijwi ry'ubutungane nariko sinzi umukristo ndayimviriza mugabo mu kiganiro nga kuko ndayifata no kuvuga bo barabyarogera basiga baca banabima mu nyuma navuye no kuvuga rero sinzi umukristo yabajije ndiko ndavuga ni yamara inzoga nawe muriko muravuga ngo sica ni ntandaro ni wezi kukigushiza mu ntege nkeya ikwibagiza nibyo ibyakubabaje mu gice cyakubabaje hari ubundi bwenge ubutegeza bwose gute mbe bashika ikintu ndacige gute cyavuye cohera gute muga inzoga zikubwira ngo irekere cyo kintu kuvuga kuri n'umwasi w'umuntu ikibazo nuko turaraba ko nakazinyoye kananje ndazinywe ubu ntwara mu isengero yazinyoye kananje ndazinywe ariko kuja mu ijuru ko tudafatangana bose yijyana ashaka kuba gutwara uwo bubakanya akaba atashize mutwe cyangwa afise n'ubutunzi buri hejuru yawe ugasanga kuzinwa kwiwe ntacyo zishe muga kubera we kuzinwa zirakubuza gusenga zirakubuza iki cyangwa ugasanga kwa kuzinwa kwiwe nta n'umutima wo gusenga yarafise muga nawe iyo nyota yari irimo wumva abo bantu baca kugira ntibagira ibibazo bibi ntibagira ibibazo bibi none rero kubona uwo mwanzuro wifatiye nkakijya cy'amapantaro ubundi kuba umuntu agaragara nk'umumama uri ufise happiness y'icuri n'ikintu ciza gose ugeze kungira naye kugena abakristo bakojya mu isoko bambaye nkararumirwa none bose baratanga urako mazigi kuva ku mwaka utangura tugwije amezi 9 n'ubu hari abantu bambwira ngo urambara amaje none ko nababwiye none ngire gute ko ndazambara uno munsi buri gihe buri munsi ntiburabibona hari nibo twahuye n'ejo akasura akavyibagirwa ariko numva biryoheye kwera igihe baba bamaze bakubona ariko burya naco n'ikindi kintu ciza ubundi pantaro ryoshe uri kuri tele uri kuragenda ugizene mugabo ko ubundi musi abana bakona nka kujya wona wambitse abana bawe ubundi n'abana bakobwa baravuze udupantaro tubabera mugabo burya barabona difference aho uvuga umwana w'umukobwa nabonye n'umugico mwiza office nari nabonye mu barabugosa umwana w'umukobwa ugasanga mu kumuhamagara ngo mama barabizi bose abahungu ni ba papa ba umukobwa ni mama mugico kintu sinenzi ko arabarundi kazi bagifise nakibonye mu barabo mugasanga gikora kuri cerveau y'abana ku buryo umwana akura ari fier yiwe
anezerewe icari wabwiye abana bawe wabambitse ubundi nkabwibona biraryoshye uvuga ati okay mfite uduhungu tubiri n'agakobwa nawe kwiyumva ko atandukanye nabo bakabona ko atandukanye nabo burya ni ikintu ciza yego nta muntu yovuga ngo ni hame niki mugabo ndagenda kubwiye ko biryoshye rero nkuko nabari kumwe n'amaboko avuga mama nawe yambara ikanzu burya bumva iyindi happiness gusomaho kubona turejuru sorti iki ubundi musi bavuga ati mama yaravuye gukora nico gituma ararushije safari yambaye ipantaro banavuga ati mama nate nikangwe nabonye mama yambaye ipantaro okay mama yagiye safari bakamenya ko ugiye gusenga ubu barabizi banye nabaye mama ugiye muri sport yego mama ugiye barabizi ko ugiye ku rubanza nambara igitenge ngiye ku rubanza nambara ikanzu ngiye ku urubanza nyene rimwe uvuga uti kameme muri mariage sino kumuri ipantaro ariko bose nasanze Imana kujya nakubwiye uwahuye na Mesiya agira havuye agahinduka basi mu jambo makarimuka uragira ukagenda ukimuka kuyo uvuga ati navuye mu Kirundi nari mu Kibujumbura uhuye na Mesiya rero urimuka hari ibyo uheba sinari niyumvishe ko no kwambara ikanzu mistari ikurikirana none umunsi ndicana kandi uri umumama kuko jewe nyene muri karaktere yanje nuko na ya sport nibiki yego nari umuntu w'ipantaro kabisa no areba no shobora kunomwa ipantaro ni kubera ipantaro nambwe ati narahevye nazihevye ico ni kimenyetso cyo kwisobanukirwa kandi ubundi iyo umuntu bambwiye ngo iki kintu kirakubera kamva atari icaha kuko ntawe avuga ngo kwambara ipantaro ni icaha mugabo akumva unezerewe n'abantu bakubonera ikindi nawe unezerewe icori burya ni ikimenyetso gikomeye ni kuba wewe ko nako karafasha kuba wewe kuba wewe ivyo byose navyigiye muri communication niyo mpamvu ndakubwira communication ubuzima ni sinzi nanje ari ikintu ngira ngwigireko ari ikintu ngira ngwigireko naho mbona umwanya uri kuratujana kora berser wawe yagusavye nabonye ko fitaga numva umega twari kuguma nubona ko umwanya munini nzogaruka mwabyumvise ngo azogaruka ndi muri ko muranezerwa n'iki kiganiro nzokigarukana kandi ngaha ni muhira sinzosubira no gutelefona ninasanga uri mu kiganiro nzokwicara hajya yego ugikore nicare hajya hanyuma hejeje ko rumona buzango utashe muhira ntwataza gutelefona papa nzoza mama nzoza oya karibu gose nabyo ujya mu mama kandi ujya mu berser yakumyambaza none waraba bajije ndabwega je ndabaza adresse gusa ndabasaba rendez-vous kwera ni muhira kwereka ari muhira none hano ni muhira nyene numva ari muhira nanye ndiwo muhira nyene wabo nta kibazo ni nayo mpamvu nyene no kumerekeza ico naco rero kiranezereye nujya mu mama yaje ngaha mu gatondo ngiye ko ndababwiye muri komera Kristo nibuze impamvu hari amazama abiri mutarose mama yaje yashikiye asanga Rozina ambwira ati naje mbizi ko ushobora gusanga ari mu kiganiro ndavuga ndicara ndamurindiye nataza ndasenga nsozere naye numva ndahimba mugabo imbere ko dusozera ubundi uri mu bantu baryoheje ubuzima bwo muri komera Kristo ni muzima uri mu bantu nimba mubona idecor iri muri studio iyi muri abantu babiri mugabo nuwo wa kabiri jewe singoda kubesha ndijewe ya provotswe nawe nukuvuga ari ukuntu sinzi ikintu navugire cyo muri piano uwo munsi ndiko ndasenga nimba nasabye Imana piano wewe ucuraza uti ntanga 500,000 hari undi mukristo ashobora kuzokorera umugisha muhabwe piano mugabo 500,000 ndayatanga sigiye komera Kristo ni muzima igire piano umukristo ashobora gutanga 500,000 ubundi jewe uko kuntu nakuze usibye ko data kwishuri yamenya byose burya je naho ngabira 150 ngo ndebona hingitangaza ngo sinigeze ngabirwa mu buzima bwanje pe ndabivuze sinigeze ngabirwa nukuvuga rero ibi ntanguye kubibona ubu mugabo ndagabirwa kabe ubu muri komera Kristo ni muzima ndagabirwa mu mwaka wa 2025 wo yo nawe ufise ibyo waduhaye ntacyo mfise mwiza wawe ntabyo umenya waduhaye ibintu byinshi none nk'ubu ndaguha akarorero je nabaye dafu imyaka irenga nabaye dafu imyaka irenga 5 hariho imyaka nari nkiri inkumi yego none nakoze iki mu bwoko bwanje ayo mafaranga yose ndahebwa twarayanywa niyo mpamvu nk'ubu je mpuye n'umukozi w'Imana ndeke kuvuga ngo madame Anita mpuye n'umukozi w'Imana nkavuga nkabona umukozi w'Imana ari muri akeneye kino kintu numva no kimwa kuko ari imyaka twamaze amafaranga aje tuyamara tutayaguze ngo n'impunzi akabari mu kanya kuburyo gushika mu bwabo umuntu avuga ko haguruka agenda gutse kugira uve ngaho wagenda ugize turune
uravyumva icyo bisigura turi abantu batandatu twicaye two turatera inkuru two turajya mu brochette tunywa inzoga haba munyuma mukimuka mukava ku nzoga z'ibifuro mukaja ku mivinyu amafaranga muza kuriya kashi hanyuma rero ugacuvuga ati cengira ntahe washa aho brutahe kura zitandatu ugahitamo cyangwa uvuze ngo ngira ntavuze ngo ngira ntavuze ngo naguha icupa urarinywa cyangwa uratugurira unwa rimwe cyangwa kure zitandatu ucitara mu ntucukunyo rimwe yes donc rero ubwo buzima nabo bayemo nukuri sinigeze mbona ikintu nakoze kandi amafaranga nayo bisigura ngo rero ko iyo nafise menshi sine kugura piano nyene kugura piano runini rumwe nyene runini kabisa wowe nabo ni aba ni decor reka ibi byose bye nkiyo mbona none ko nje nakubaza bya ivyo ayo nakoresha gihagiye no kuvuga muri ico gihe cyava mu bitambaro bya decor na piano studio rero itangura kuba studio ni kuvuga basi kubera mwaciye ni kuvuga je sinari kwaduka ngo mvuge ngo ndasabye ngo mu Kristo ngo ririke no wumviriza akamaro ko kwibwiriza ko kuyogwa n'umwuka w'Imana ahubwo ndiko ndasenga nta bi program naco sanga nabasabiye umugisha ngabivuga uwundi nawe akabarose twiguza gukorera umugisha niho havuye imike kubona nimvuga ngo n'ubutunzi bwanje ngo ni diplome yanje ngo n'umushara wanje niho havuye ivandirateur ubona niho havuye ibitambaro ubona niho havuye donc ubuntu bwishi ubona mugagushika mvuga ati n'umukristo yaje mu bwambere muri stage akavuga ati nukuvuga iki byampaye icyizere ko hari n'ibindi bintu bikomeye cyane bizokwa muri komera Kristo ni umutima kandi nanjye ndavyemezanya nawe kandi umenye ko we kirya gihe cyanyu namaze kugira ubwoba ndavuga amana amafaranga nakuye muri Oman yahereye muri kamera amatara ibuntu bw'ubuki n'ubuki none mani ibi bintu jengi nasubire muri Oman gupakaza mananye nkorera y'ubutomo ni kuri pesi niyo tabironka cyako bisigura ngo ukorera Imana njyewe niko ndavyumva kandi niko ndabikubwiye iyo utabironka none umunsi ni wabona urabuze ibintu byo gutunga hano muri no studio niki uzobutari kurakorera Imana kuko iyo Imana yacu ishobora guha abantu bari mu mafuti hari kabaha ibyo nibirenga ni kuti tobiha umumama mwiza ariko aravukamira abandi ba mama mvuga nk'umuriyoni w'abamama umuriyoni w'abapapa umuriyoni w'abajene umuriyoni w'abakobwa n'abahungu ariko mavu basabira umugisha bamwe basabira bimwe ibi bikunde ibi abana uruze ari umwana ngo yakize ari hano narumvise ntayo mu mama byo byanahibwe mu mara yarantagaje none wo gukorera Imana yagutima ni gukorera umuzanya gwaye mugayumva ntiyosiba ahubwo yemera gusiba urubanza kw'iwabo hari ukuntu ko kana turiko turafungura abane surprise nkuko mwane surprise base muri beje mugabo burya abantu baguteye surprise cyangwa usabikanye ibyo bihari ntuje kumeneka umutwe burya Imana ibizimpamvu nikuko kwa tusabikanije ibyo byari bundi je sinzi ko ni buri ya partir ya message banyandikiye minui kuzo kwizana yego ko wanambye ko après de ce programme none ya programme ya uri programme kitangwa saa 11 it's okay mugabo kugira ngo turi imbere turi imbere turiko turasozera ni kuvuga rero mugabo hari ikintu uwubatse mu mutima wanje ndavuga no mudamu ashobora kudebloka 500 sinakubwiye ntabwo yari menshi ntabyo bisoba ngo ni menshi nico nagiye gutahura ariko jewe nari nagize sinzi ikintu nakoze sinzi kikira 10 ikintu gitoyi munyatura kumugisha mvise kati simu nshaka gutana kubariye ariko simu y'inkene niyo naye nico ndiko ndakubwiye wacishingira nashaka kuyita kwera iratamarizo ngiye kuyiraba sanga inko amafaranga menshi cyane voilà kandi nagobwiye ni naye nushinga kwera ntushagira ngo waranyankiye gusa yari ngo menshi gusa basaba Kristo ni bumve ngo yararenga miliyoni 3 z'amarundi ega nanje waranteye agapinda ngo nkubu kubiza umugisha wagiye ko ngo wibaza ngo ikintu no ngo ngereranye ayo mafaranga sinayigeze mbona ko nayabuze nuno musi nukuri ndi imbere y'Imana sinzi ko amafaranga agiye sindamenya ko nayabitse umusaho sinzi ngo ndayabika mu makarite siyo sinzi ko ashobora kuba hari umuntu yashizemo nkamugati yashire kuri no karite sinanga nagiye korotira nkayasigazamo canke nkavyiba sindabitse nyene no musi navyonzi gusa cyo nzi nuko karite simu nashaka kuyita ntiyagifata connection sinzera kati bakavuga ati pfa kuyitwara muri Kenya wayishiramo zura ndahise musanga imari y'amafaranga navuga ati amafaranga ntiyari gwanje basi Imana nyene yabikoze nzambona iruhande y'icya 10 nzambona nabwo ibi bintu niki mwana wacu uravuga ko umugisha kwatera umugisha Imana yagize wabigeza kusengera kati simu ndashira mu telefone ninje muri Kenya ndayiravye guje nari nase kumviriza
kubera je umugisha kenshi ndamvuza n'icyaha ahantu sindavuze niko ndagenda oya ndicara nkawumviriza kandi nkawakira rero navuze nicara mu modoka ndarumviriza nimeje kumviriza na telefone cyasanga rumeze narumiwe sinatoye ubwenge sinatahuye nanjye nabwira Imana ni Imana ndabizi uwagukoreye ntikorera amaboko kandi uje numva ari imari imwe ryo muri Tanganyika yaba byari bikunda sinzi ko nobikora ubyumve rero ko n'ubundi kandi n'amateka arabandanya no kuri Imana yo mu ijuru iguha umugisha kandi ishime n'abandi ba Kristo bose wugururiye kuko ubundi ikintu cyose kigira intango kuko je sinari kubahuka ngo nsabe no mugabo ikintu cyakozwe n'umukristo basi ndiko ndasenga ngashima ubundi yaravuze ngo reka nanje ngiriki none ba Kristo mwese mushikino mwakoze muri umuvukano wa studio restaurant Komera Kristo ni muzima no kuri merenga nyine ndasabye Imana yenye n'amahoro ndabizi ko ndayisenge kanyu ndabizi ibampera umugisha amen turabakiriye turawakiriye abana banyu abana bacu buca batangura umwaka w'ishure ubundi amezi anaheze nariko nsaba Imana nayigiye umuhigo ko yomfasha abana bavuka ko babwiye ba muri Komera Kristo ni muzima ko bogira ubwenge gusumba ko abavyeyi baba bavyibaza umwana ushobora kumuri ishure ryiza ukamurira no kurundi soire mugabe kamunaniza ugasanga n'ubundi nivo y'ibiri hasi mu byo nabasabiye harimo ko abana banyu batazobagora kuko abana bubu no guhendahenda kwiga abana babo no guhendahenda kwiga none Imana nyine amahoro ibaho ubutunzi bugaragara ibahe kuramba no kurora niko umugisha wakire kumwe na bene wanyu wugururiye amen ego none ubundi wana ko wuguriye kudagoza z'ibindi bizi waje vuga ngo badoza benshi bazoza koze none ko ari muhiri wawe cyane razira byatuye nawe ndabizi neza ko bazoza kuko none usabana benshi twebwe ibyo ndabyemera none abana badatakura musa abavyeyi bo bameze gute nuko rero Imana yakoze ibyiza muri twebwe niyo hira amen ngusabe kandi dushire mu maboko y'Imana duce kugira ngo ntitwomara tumaderega naho twaba tugize ikosa ntitwomara mugaro urafise n'ukundi kuntu wabise ukuntu utinya ibintu Imana igukorera bugi naye zawe nyinshi urazima nkazigishirizamwe mugabo ugira mu bantu bafise naye nyinshi inanze naye zanje abantu bogira no kwirata nico kavuga niko yamambwira Imana irafinisha gushika nawe umusuma anyiba ku kibanza umva iyo nahe nakambwira ngo kimama banye barabona basuma kunavuga ngo kimama gutwazana nawe ntitwakwiba nawe ngo turabihe bakabinga mwiyumvire nawe wogira ngo ndabesha ariko nukuri ni mbere yuko nsenga abakristo niba turi abakristo bo muri Komera Kristo ni muzima twami ivyamwa n'umuntu acavuga ati ni kubera iki ndabwira ikintu nkora aho nkorera twebwe dukorera ku isoko abasuma baguma banyurugira bamaze gufata abasuma iwanje kabiri umuntu akaza akamfatira umusuma taki uyu muntu ariko arakwiba bakamufatana itonga impuzu yamaze kwibika musakoshi abantu baba bagabye kugira iki kumukubita nababwiye nta musuma azokubitirwa ha uretse nimwambira ko mugira mukubita ingeso y'ubusuma bwiwe ari umukubita nimuzomukubita ubwi mama nguramuretse kweretse umugira mukubitende uyu musuma rero mumukubita kuri musuma n'umuntu yaba mwakubita ubusuma intandara impamvu ubu busuma hagiye byose muri nyina hari gikomere hanze hari guye mu kigwa byo byose bitera ubusuma nagenda kubwira ibintu nababaye cyane nkumva ndababaye bimwe bidashoboka umugore n'umugabo baje kwiba impuzu y'umwana umugore afise inda aza kwiba azana n'umugabo afise isakoshi umugore rero muri gahunda yari gutora impuzu akayiha umugabo akayishyira mu sakoshi hanyuma je ndaza hanze ariko nicara ndani nsimbone hanze aho mba nashyize impuzu zose hanyuma ndabaganiriza numva kabisa ko batashaka kugura nabwira nti byose byo muri ikintu bakoze baciye bazunguruka kandi hirya basaba kwica kuri nikote bagahutwara akagahuzo hacaraza umupapa ni nk'intangiriye ko nshinga umugabo wo hakujya ababona acaraza bafata uwo mugabo umugore yaciye yiruka umugabo ndamubona aciye ndamwibuka ati we none ngaha n'umugore afise inda ngo ni je abantu bari bashaka kumukubita nca ndababwira nti nukuri nta musuma azokubitirwa ngaha niba vyiba bakabimara nta kibazo nzohomba aba ntibazompombya mugishimo kamatanga ntiyongera ko aca arataha uwo musuma ngo nta nikofe nta nikitsi nshaka ko mukorako
uyu mugabo ariko yaragarutse haciye nk'amezi abiri amezi cyangwa ukwezi ngo mama ngo warakoze ngo bari kumboreza igufa ati habaye iki mba ndamwibuka ngo ni wa mutibe ngo tumuba mwaza kunyiba ngo nongeye kwijambo nabwiye ni kuko n'umugore n'umugabo biba umugore afise inda ubusuma n'umuvumo rero ni mubareke atahubwo Imana ibaje imbere umuvumo bahereko ndanabasengera sindabareka kuko ndabasengera nkabwira nti Imana nawe uri umuyisilamu nakubwira ngenda gusengera mu izina rya Yesu uko waje kabusuma inkoni yanda ukubita ndagusengera mu izina rya Yesu yego kandi uzoba ukubisumwe wa musuma nyene ukubisumwe njana ati nukuri Imana bakure kuno muvumo ibubakize mu izina rya Yesu Kristo umuvumo urarenze nta mugore n'umugabo bajana kwiba encore plus umugore afise inda umva ko umugabo agarutse kumbwira ko kimama ngo bagira bamboreze igufa ko ngo warakoze abantu bari hafata baza kumbwira ngo tipe n'umusuma ngo n'umusuma ndabwira cyane beka gute ko nabimenye kandi ntore bakeneye kumenya ikimuzanye ariko namubwiye ndamuhanura ndamubwira ukuntu kose yobaho mu ico gisagara abantu basa neza ariko gusa rero no kuvuga ndiko nakubwira ngo kwihutira kwita ubusuma ntubugukubise gukubita cyangwa kuvumu wasambanye kumukubita ntubugukubise basi nyene mu majambo make icyakiri ndani mutima yacu n'ubwiza buri mu ndani mutima yacu ivy'inyuma ku mubiri ntabwo kandi yarigiye kumureka ukamwamira ivyamwe ari byo bimugarura ku Mana gusoma none urazi icyo bakoze burya n'ikintu catumye Elisa n'inyuma yo gupfa kwiwe gumazo Elisa ngo ingabo zo muri Aramu zimaze kuza ngo umwami Ahabu yaravuze ngo tubice avuga ngo ntimubice ngo mwica Imana yabagabiye burya ko umufasha Imana iba yamukugabiye kandi gutetegwa burya bijya bitetegwa gere birashobora kumutuma mu nyuma bahombe umusatsi zoguma niba gushika ryari none warakoze nkaho washinze intayo wamye ibyamwe urakoze no gutera kamo ba Kristo muri komera Kristo ni muzima bamye ibyamwe kuko nitwebwe muco w'isi nitwe munyu w'isi nitwebwe bana b'igihugu kandi bakugoye bwihesha ishusho nziza tuyobore gusenga data wa twese uri mu ijuru tugarutse imbere yawe kugukengurukira ibyiza byinshi dukorera umwuka w'abazima kututwara ukatutemberana mu bisagara tugataha tugikomeye tukiri bazima byose tubiguhera icubahiro imiryango yacu ikigushima nakwe tugigushima imitima yacu ikigushimira turagushimiye ibyo dukora ni byinshi ntitwobirondora ngo tubiheze nongeye gushimira uno muvukano aho wavukiye urahazi aho watanguriye urahazi ibikenewe muri byo urabizi Mana yacu ubahe kutazosega ubahe kutazobura na kimwe iyi nzu y'Imana izokomeye yuzuye ndayisabiye umugisha wawe uva kuri wowe ucuncubure ntibaze baburanirwe ntibaze babura ibyo bazimana abantu kandi tugukengurukiye ibyo watuzimanye uzobibagurira inshuro nyinshi cyane aho uzobicisha niba uzohamenya ubahe byinshi cyane dusengeye abagwaye bo muri uyu muvukano wacu aho bari hose ugenda ubakore komana kuko watubwiye ngo nimusabe muzohabwa nako turasavye ko bokira cyane turasengeye abo muri no famille abagwaye n'arabatama n'abatamakazi Mana yacu ntiturabahimba turashaka gusura kubaganiriza turashaka gusura kumviriza amakuru meza yabo batuganiriza bicaye muri salon batari mu bitaro bamerewe neza turabatuye ko amagara meza ubakize ikiganza cyawe kibakize kandi kibagendere ubagira abakomeye kuko bidusezeraniye ngo abakwizera bazokwama bibura mu nkomezi ubaha inkomezi zindi nuko rero natwe turakwiyeretse nitwava hano ujane natwebwe umuntu umwe wese ugenda umuha icyahagije cyane mu mitima kuko imitima niyikomeye kurusha imibiri ibisigaye abazoza hano bose uzobaha umugisha kandi uzobahe kugubwa neza abazokumviriza buno butumwa abazobera kuri YouTube bazokumviriza bibaye kuri audio Mana yacu uzobahe guhinduka uzobahe kwimuka bagere aho bavuye naho bimukiye bahe bivyaha bahe ubusambanye bahe wakaboregwe bahe ikintu cyaca cyose kandi bamenye ngo umuntu ntakira umwaka wose ahubwo akira umunota ku munota Mana ubidusigurire ubidutaho
bidutahuza dukira umunota ku wundi ukiza no munota ugakira ukurikira wisanga isaha yaheze mana yacu bidutahuze ndamara numva abajene benshi bavuga ngo turacikinisha ariko mana yacu bahe kubiheba umunota umwe n'ubundi n'ukurikira hirya rero zo kumva nta yabavuga ngo twarabihevye mu izina ryawe gera Kristo tubisavye amen urakoze rero Imana nyina amahoro umugisha amen ikunezereze amen Lord